Hvala Jasna na ovim informacijama. Ruski fotograf nastanjen u baru Sergej Zabijako radi atraktivan spot u kome se smjenjuju prirodne ljepote naše države, usnimljene uglavnom iz vazduha. Gospodin Zabijakov je tim povodom naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Videoklip koji traje gotovo 7 minuta, dovršen je prije nekoliko dana. Od oktobra 2014. na motoru ste prošli kompletnu Crnu Goru u potrazi za odgovarajućim kadrovima. Našli ste ih. Tako je. Šta ste sve snimili? Bila velika želja snimati čitavu Crnu Goru, a ona je baš velika i samo napravio prvu čast ovog spota, ali mislim uhvatio najbolje mjesta koje je najbolje atraktivno i za turizma, tako. Ali imam još, ja mislim, materijala mnogo i ne može sve staviti u jedan spot. I tako je baš dug. To može napraviti i kao neka serija, ali vjerovatno bit će još jedna čast. Zato i nosi naziv All Place in Montenegro Part 1, ili tako? Part 1, jeste. Nadam se napraviti Part 2 za drugu pologodinu, nešto tako. Sve ste snimali s pomoć drona? Jeste, ovo je dron. Ako je interesantno, mogu nešto da objasnim? Možete, evo vratit ćemo se mi slikom u studio pa da i to da vidimo. Slobodno sada, evo. Ovo je dovoljno izvjesna stvar sad, zove dron, ali inače u svijetu zove kvadrakopter zbog toga što ima 4 propelera. To je kvadro. I ako... Možemo ga upaliti? Da, imam želje da malo pokažem, zbog toga što svi pitaju to atrakcija, kad ja negdje puštim njega, ali vidim sad imam dovoljno mnogo ih u Crnoj Gori i vjerujem što za neku godinu, dva, bit će u svakoj deci ovakva stvar. Dosta su aktualni u posljednje vrijeme. Je, oni dovoljno skupi bili, ali sad cena malo promijenila se i ima varijante da kupite kao neki telefon. Da, dakle, sve je dostupniji. Ali što tu ima? Svi pitaju ima li kamera? Jeste, ovo je kamera. To je ja pogrešao. To je kamera, to što sad vidimo. Za njega treba bilo da on stoji kad uključится. Tamo ima računar, ima navigacione sistema, on baš uman, on sve vidi i može da ide sam. Je li teško upravljati ovim dronom? Dovoljno teško, treba naviknuti. Imam nekoliko prijatelja koji izgubili. Izgubili zbog, a ima želja kao desa, znajte, hoćeš da ideš brzo, a on može ide 60 km za sat, baš brzo. I ako to nemaš iskustva, on može da ide i to je to. Ali u principu on mora da vraća se. On zna gdje je bio start i mora da vraća se, ali to je Kina pravi. Niko ne zna. Eto kaže naš gost iz Rusije. Evo, trebalo je dosta vremena da se napravi ovaj spot. Ko vam je sve bio pomoći? Nažalost, ovaj put radio sve sam. Vreme treba mnogo. Objasnim zašto. On ima bateriju i zbog toga što troši puno, jedna baterija traje 15 minuta maksimalno. I za svaku lokaciju jedna baterija je sigurna. I ako pogledate spot, vidite imam puno lokacija, ima i zima malo i različite vreme i nosio sa sobom polugodinu. Sigurno kad bio mogućnost nosio sa sobom i svaki moment vidim dobro vrijeme, dobra mjesta, puštim njega, snimaš i tako je. I ovaj spot koji sad ide možda iskoristio neki 1-2% od materijala koji imam sad. Koje ste gradove sve obišli, ovo da čujemo? Jeste. Koje ste gradove obišli? A koje? A tu... Osim Primorja, vidim, malo ste... Mnogo. Nažalost, tu ne uključio sam Nikšić zbog toga što je veliki grad. Ja mislim u Part 2 bit će više mjesta za njega. Nema tu neki grade sa sjevera, nema Bijelo polje, nema Plevlje, nema tu Plav, Gusinje prokletje. Dobro, morali ste nešto ostaviti za taj drugi dio, ili tako? To, bravo. A ima tamo isto lijepa priroda, ali meni baš drago što uhvatio neke mjesta koje malo ljudi vide. Kao primjer bilo je sad Hajla, planina Hajla, to meni vodila turistička organizacija Rožaje. Oni meni zoveli kao gostja i bilo za meni velika čest da uhvatiti nešto to što malo ko vidi.
Jasno. Da, sigurno. Ili teška bila montaža? Teška i ja mislim na kako dovoljna, nije dobra najdio sam muziku, ali to je bila velika problema. Ja montirao sam ovo kako miks, a teško meni zbog toga što treba neka brza muzika, a ima još авторsko pravo. I meni puno ljudi rekli, Sergij, zašto ne iskoristiš nešto popularno i tako? A ja ne mogu zbog toga što ne ide to na YouTube. Jasno, jasno. Evo, predlažem i da vidimo dio ovog snimka. Brojnih ljepota koje ima naša zemlja, ispratili ste i brojne događaje, ili tako? Jeste, ima, u principu imam neko želje napraviti spot ne samo sa vazduha, to što sad vidjeli, to je to što mogu napraviti sam, ali dovoljno dugo radio. Sam, ako bit će neka podrška, neka pomoć sa neke organizacije koja je zainteresovana za razvoj turizama, možemo napraviti spot koji ja želim. To možda kao neki mali film, može 15 minuta, ali bit će sve. I neki balet, i neki festival, i nešto tako, i komplektna kao neki snimak, kao neka slika Crne Gore za turista koji dolaze. Ali nijedna od organizacija koja se bavi turizmom nije vas podržala u prvom projektu ovog tipa. Kako to komentarišete i na kakve ste odgovore nailazili? Ja mislim to je moja greška. Ja nisam tražio aktivno nekoj podrške. I kad nisam sigurno zna što možeš to napraviti, jeste. Ne možeš da ideš, ajde, pomognite meni. Sad ja nadam se ima neka prilika što ima neki produkt koji može biti interesantan za to. I zajedno možemo napraviti mnogo bolje, mnogo ljepše. Ima neke situacije, samo ja ne mogu da otvorim neke vrata. To ne može. Kao turist možeš, ali uzmi iPhone i samo iPhone-om radi. Ako imaš neku opremu, to treba neki dozvole i tako. I dozvole, i eto, nadamo se da će ovaj video spot otvarati vrata. Sigurno. Evo da kažemo da ste vi iz Rusije, da ste nastanjeni u Baru, očigledno je da mnogo volite Crnu Goru. I kad se rodila ta ljubav? Ona je bila spontana. Nekad dolazio sam kao turist od 2011. godine i baš meni bilo tu sviđa i priroda i ljudi. I tako u 2012. godine dolazio sam sa porodicom i sad živim tu 4. godina i baš oduševljeni smo i imam, kako znate, imam mogućnost i imam dovoljno, mnogo što znam, imam MBA u marketingu, u menadžmentu i ja znam kako može da razvojite tu i turizam i napraviti nešto dobro za tu zemlju gdje živim i koja je sad moja kuća. Jasno. Koji dio Crne Gore je prema vašem mišljenju najljepši?
Imali ste priliku sad da napravite izbor? Baš je teško pitanje. Moja žena sad oduševljena sjeverom, ali to je vjerovatno zbog vrućine. Ali i u zimu tamo lijepo. Ali sad, kad tu ima 40 stepeni, tamo lijepo nebo i tako. Teško. Ona baš različita i priroda. Ideš 30 km i kao ideš nekoliko različne zemlje. Da, tako je. Šta biste mijenjali kao turiste, ali kao čovjek koji neko vrijeme već živi ovdje? Ja ne znam, ne treba takvu promjena. Treba promjena, prvo ja mislim, malo u glavi. To promijenilo se sad sve i turiste sad drugačije. To treba napraviti neke korake koje pomogne da naprave lijepu sliku od Crne Gore u čitavom svijetu. Bolju promociju, dakle. Da, 100%. I zbog toga je vjerovatno i napravio ovaj promo Montenegro, što ja mogu to raditi, ja znam kako to raditi i to pa lako ide. Moja stranica sad ima više 30.000 gledalca, samo promo Montenegro, to je baš mnogo za Crnu Goru. Eto, hvala vam mnogo na gostovanju, hvala što ste došli kod nas. Čekamo taj drugi dio podijelili ove zanimljive i zaista lijepe snimke sa našim gledalcima. Hvala. Hvala na gostovanju. Mi prelazimo na muzičke aktuelnosti sa domaće i inostrane scene.